e society beenumwa kotun ulumattaka aharme mi deen compromise kolla ehm vejjiya magiyatu ga aharme aluwat miwoni kottaka society ekan wada hawa nafs ehm misata ginna vejja war baver misata gene vidan ehm magiyatu ga aharme a true purpose of life not the true happiness hodumattaka aharme mi worldly mi horiha fake masters takon aharme a fake masters taka a masters tawge slavery in aharme ge bajje disassociate wa wefa the true master no the true master in aharme ge bajje submit kora ay Allah subhanahu wa ta'ala ay ilaha submit korma ki aharmenna a true purpose of life hodenimes a true happiness hame devenimes ade ilahu ge alaka wegen mi horiha etchekon algono men ay alawtikan duko Allah subhanahu wa ta'ala ekani alwati uma kiga aharmennan e purpose hame deveni